kojim riječima da zapjevam ili da zaplačem, kojim mislima da vas poučim i kojim osjećanjem da podijelim zajedno sa vama. Danas je zaista, večeras, odnosno sutra pogotovo, vrlo teško govoriti o onome hrišćaninu koji se trudi da bude revnostan i da prati sve ono što se dešava ovih dana. Ali da bude revnostan u svom životu i da nosi svoj krst. Jer nije lako bilo ni samome Gospodu našem Isusu Hristu da ponese svoj krst na Golgotu. On ima posebnu težinu. Teško drvo je on nosio i kao čovjek osjetio teret tog drveta. Ali ono što je bilo najteže na tom drvetu jesu naši grijesi, jeste Adam, jesmo svi mi, braći i sestre. Zato taj krst jeste najteži krst pod nebeskom kapom. Ali onaj koji je mogao da ponese bio je samo jedan. To je upravo Gospod naš Isus Hristos, jedini i svemoćni, Bog, Sin Oca Nebeskoga. Njemu blagodarnost za sve što je činio za nas. Ali da li možemo mi prinijeti u ovom hramu danas blagodarnost za sve što je on učinio za nas? To se treba da zapita svaki čovjek na ovoj zemlji. Koliko danas ljudi saučestvuju sa stradavanjem Hristovom upravo ove velike dane? Koliko ljudi danas tuguje za Hristom koji postradao na krstu? Ali pravo istinsko tugovanje jeste upravo tugovanje za našim gresima, za svakim grijehom koji smo činili, kojeg smo pomislili ili rekli ili bilo u djelo sproveli. Da tugujemo neprestano nad sobom, nad svojim bićem i tako ćemo sastradavati istinski sastradavati sa Hristom koji je postradao na krstu danas. Njemu se klanjamo, njegovim stradanjima se klanjamo i prosimo njega milost, moleći ga da oprosti ovome svijetu kome on daje život i ovaj život i onaj život iznad svega. Dao je svima nama disanje, danas na krstu visi naš vazduh, danas na krstu visi naš osmijeh, danas na krstu naša hrana, danas je sve na krstu, draga braćo i sestre. Sve smo razapeli, ono sve što imamo, mi smo ispljuvali, mi smo se porugali, mi smo ga šibali, mi smo ga odgorili od sebe, odrekli smo se onoga koji se nas nikada nije odrekao. I to baš je trebalo da se odrekne nas, jer smo prljavi i nedostojni, prihvatili smo grijeh, a nismo njega prihvatili. On nam je dao život da postojimo. Dao nam je biće, da smo iz nebića postali biće, da postojimo. A mi, eto šta učinili smo. Ova sva tvorevina, ovaj čovjek, zato je sunce se pomračilo, jer nije moglo da gledamo sramote Boga na krstu. Zato i mi, braćo i sestre, osjetimo barem malo koliko možemo ovo današnji dan i sutrašnji dan, tu sramotu ovoga cijeloga svijeta koji dan danas razapinje Isusa Hrista na krstu. Razapinje zato što ga ne pozna, ne želi ga, ne osjeti ga i ponovo ovaj svijet razapinje Hrista i uvijek teku nažalost strane Hristove. Ali eto, izliva se ta krv Hristova u svetoj čaši Evharistiji koju nam on daje, preko koje on nama daje život vječni, daje nam dati oproštenje grijehova. Zato se trudimo, braći i sestre, da se učestvujemo i stradanjima Hristovim upravo na današnji dan sutrašnji. Da se zamukne, dakle, svako koljeno ovdje na zemlji i da zamukne sve što postoji na ovoj zemlji, zato što danas Bog stoji, odnosno visi na krstu. Ali nije strašno samo toliko koliko je Bog na krstu, koliko je strašnije ono što su ga razapeli one koje on volio, odnosno koje voli. One koje on stvorio, one koje je, kao što rekao, dao sve. Dakle, mi smo ti koji smo razapeli Hrista. Treba to da shvatimo, ali nažalost mnogi još danas ne shvataju. I to pogotovo narod koji razapeo Hrista, jevrejski narod, koji ne pozna istinu. Ne pozna istinu, nego se klanja lažnome Bogu. I taj narod, nažalost, taj narod će da dočeka upravo Antihrista. Ali mi, hrišćani, idemo i u smrt svoju, idemo i glave sve polažemo ako treba na panj zarad vjere Hristove, jer znamo radi čega je on postradao, a radi čega i mi ako treba da postradamo. Molimo se Gospodu da nam oprosti. Da nam oprosti, da oprosti ovom čovječanstvu, zato što je čovječanstvo, zato što je čovjek razapeo Boga, braći i sestre.
Zato je strašan večerašnji sutrašnji dan. Najstrašniji pod nebeskom kapom. Smatram i mislim da čovjek ne bi trebao ni da diše sutra. Ali eto, Gospod daje nama i vazdu za disanje. Zato što nas voli. Voli nas i najviše i to upravo na krstu kada je stao na njega i nije nas prokleo, nego rekao oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Molimo Gospoda i nama da oprosti u ovome životu i da nas uzvede upravo na Golgotu sa našim krstom, svako posebno svoj krst. Kao što je rekao, ko hoće da ide za mnom, ko uzme krst svoj ide za mnom. Uzmimo svoj krst životni, odrecimo se svega onoga što je negativno u svim svojim djelima ili mislima ili riječima, kako bi dočekali slavno Hristovo vaskrsenje i pjevali mu radosno Osana sinu Davidovu, ne kao oni koji su mu pjevali na cvijeti kad su ga dočekali u Jerusalim, pa su ga za 3 dana ponovo pljuvali, šibali i razapeli. Upravo su to bili oni ljudi koji su ga i dočekali. Eto, to je čovjek. Zato i Gospod kaže u Evanđelju, svi ćete se vi o mene sablazniti ovu noć. Dakle, udarit će na pastira i sve će se ovce razbježati. Toliko smo mi slabi. Ali jedan je ostao do kraja, jedan vjerni sluga, miljenik njegov, sveti Jovan Bogoslov. Zato ugledajmo svi na njega i molimo njega posebno, a pogotovo Majku Božju koja je bila i patila i plakala i tugovala za svojim sinom, zato što ga je ova satorina razapela. Ali eto, slava Gospodi za tog stradanja i za tog krsta, evo očekujemo kroz ovaj post već 40 i više dana našeg podviga i žrtve, očekujemo radost veliku i slavno vaskrsenje Hristovo. Neka nas on prijeti tom nadom u vjekove. Amen.